Siyabonga Baba wethu, siyabonga Themba lethu, siyabonga Nzaba yethu, sibonga sinkwa Nkosi losipha kusona imihla nangemihla. Sibonga Nkosi kunatha emthonjeni lo nguwe Kristu. Nkosi siyabonga. In Christ's name, amen. Amen. Namhla 3 bazalwane June sikhumbula the martyrs of Uganda. Laba ke bafeli bolukholo base Uganda bathi kubhalwe ke lapha kule ncwadi lesiyifundzako ithi, when towards the end of the 19th century missionaries, both Roman Catholic and Anglican, came to Uganda to preach the gospel, they were cordially received by the Kabaka, the ruler of that country, who could not be persuaded otherwise than that they were the vanguard of white invaders who would eat his land. Kuthiwa ke uma sekuyawuphela icentury yaka 19th century, kuthiwa kwefika missionaries bekungema lihlendlo lema-Roma nehlendlo lema-Sheshi afikela leveni lase-Uganda kwakhanzakala khona kwakubusa lo mbuso wakhona bekuluhlangothi lani labaKhabaka. Lo mbuso lona-ke uma bamletha lentindzaba tekushumayela tebuKristu akazange abemukele lama-missionaries. Wawabuka nje ukuthi babantu nje lebena kunjana nalaba bese baphendvukile labamnyama bamncenga akazange laba bakubo abanakhunjana ayimukele lenkolo. Wabathatha nje ukuthi basentshetiswa noma bagetshelwe ngemanakhunjana belumbi lebatokudla live lakhe. Despite the obstacles placed in their way, missionaries, many people received baptism, including members of the royal family. Noma kwakunjalo kunetingqinamba letifana naleti sengitibalile la ngetulu. So labaningi baphendvuka babhajatiswa kwakufaka ekhathi bona lobukhosi base-Uganda. This enraged the king, lokho kwayikwatisa kakhulu inkosi, and with the suspicion increased by Muslim advisors, he ordered the 3 Anglican boys who had recently been received into the church be put to death. Kuthiwa ke akwate agcwele kokane alekelelwa inkolo yebu-Muslim lenkosi lena imsupporta im-advisor imeluleka seyi wena vele lenkolo lena itodla lelive lakho ivume abavumelana naye. Wase bafana bakhe labathathu lebe baphendvukele basenkolweni kuleli bandla lemasheshi wabanda njani wathi ababulawe wakhipha sigwebo sokuthi ababulawe. This was the signal for 3 years persecution. Kwaqala ke kuhlupheka nekuhlushwa kwemaKristu iminyaka lelandzelako lemithathu ngalokubulawa kwalabafana. Kusho ukuthi kwachubeka lokuhlupheka bebazalwane, in which many Christians
died, kwafaka inkumbi emakholwa, including James Hamilton, the annually appointed bishop, kwaze kwabulawa ngisho na bishop lebekathanjwa nje kuxoxwa ngaleso sikhathi. Finally, the nation became so sickened by the senseless butchery that the people rose up and drove the Kabaka out. Waqina lesive sase-Uganda sesicansukile ngalento ethi bantu balibale nje kubulawa babulawele ukuthi base bagucukele enkolweni ebuKristu, base bayasiphakama bavukela lo mbuso noma lenkosi yeMakhabanga bekubizwa kuthiwa eMakhabanga yavele bayiketula ngamanye amagama lowo mbuso loyo. The martyr's blood was not spilled in vain. Kusho ukuthi le ngati yalamaqhawe lawa ayizange ichithekele lide. And today the great majority of the people of Uganda have accepted Christ. Kuthiwa ke Uganda ke ukholwa kuKristu, emaKristu maningi kakhulu. Amen. Amen. Okay. Sicela isithandaze umthandazo wamhla ka-3 June. Merciful God, your servant, the martyrs of Uganda, preferred to be burnt alive rather than to warm themselves at this world's fires. Set our heart on fire with love for your Son, who is alive and reigns with you and his Holy Spirit and one God forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah, my son. Amen. Ngazohlala uthi balifela bokucala, balifela bokucala, balifela bokucala, lingane leminathi, balifela Luke chapter 8, verses 14 and 15. Ukuhlanyelwa kwaleyo yawela emhlabathini losemanyembeni kusho lapho labathi sebalidile livi nankulunkulu, kodwa inhlupheko nekunjinga netinjabulo talomhlaba kubabiyekele bathelele ithelo lelingavuthwa. Bayathela kodwa ithelo labativuthwa. Yini inkinga? Verse 15. Ukuhlanyelwa kwaleyo yawela emhlabathini lovundile kufanekisa lapho abantu babo likaNkulunkulu balindile nokuhloba lokukhulu babeketele baze tithele ithelo letivuthiwe, athi ke Jesu letonga letinhle. Kubeketela sisenzabeni yekubeketela bazalwane. Amen. Amen. Sikuchazile kubeketela itolo sathi perseverance is virtue. Yambona lo mbhalo wemaHebheru namhla. Uyathi sonke isikhathi emfundisi mafundwa lencwadi yemaHebheru noma mangifuna ukufundzela lencwadi yemaHebheru kunento ufike emagama lakhulunywa ngubani? Akhulunywa nguPawulu ase-Athens eGreece.
kuthi uma kufika khona abazalwane ePawula wefika yawusho phela kwakunema-philosophers tifundiswa bantu abareasonako lona-ke nje bakhonvise malula manje Pawulo bathi uyabuka silabantu laba abafuna i-reason into yakho uma uyiletha kubo kufuna uyisupporte ne-reason nani nento leyingcikithi bayibone sivele ilapho uyiprove kubo science bathi sitakuprovela amen manje Pawula-ke waseyefika uthi wathi makahamba la itepeladeni takhona wabona inakhonjana lapha kubathwe koNkulunkulu kwathiwa lona uNkulunkulu wemvula uma sizinga imvula sitakuye lona uNkulunkulu wemendlo uma sizinga umendlo sitakuye lona uNkulunkulu wemishado uma kuzinga umshado sitakuye lona uNkulunkulu wenala uma sizinga inala sitakuye lona bayibeka boNkulunkulu babalayinisa kwaje egcineni kuthiwa kwakubathwe uNkulunkulu naye abathiwa kwathiwa the unknown God uNkulunkulu ongathiwa waseke Pawulo soyasima la kuNkulunkulu ongathiwa wase soyakhuluma wathi ngicela konitshela nganaNkulunkulu onjani ongathiwa wase ngicela konitshela nganaNkulunkulu ongathiwa amen ngithanda ke lo mbhalo wemaHebheru laba dadishi bahlatiye leti ncwadi siyatshelwa kwekuthiwa lena yabhalwa ngubani lena yabhalwa Deuteronomy wabhalwa ngubani Genesis wabhalwa ngubani uMose Deuteronomy baNumeri yabona leti ncwadi lethu Exodus dincwadi kuthiwa tabhalwa nguMose ngisho nabaseRoma bayasitshela siwabhalwa ngubani noma ngekuphikiswana amen kodwa kuthiwa kunencwadi eBhayibhelini engathiwa siyabhalwa ngubani the unknown Pawulo was the unknown God wachaza the unknown God incwadi yemaHebheru the unknown writer. So every time I get excited, I want to know what this unknown writer said, because give me the unknown writer nguNkulunkulu. Pawulo wabatshela the unknown God ngilona lekadala nzimhla. Konke lenikubona kona leningakuboni kwadalwa unknown God. Konke futhi kutholakala unknown God. Without this unknown God, ngingonchaza ithi namhla sengomembula the unknown God. Bakholwa kanjalo abantu base-Adventist. Amen. Manje lapha sine unknown writer, author. Naye usitshela njengalokho achazile eMagongo ngani na ngekubeketela. Uthi ke kubeketela uqinisela. Lenhlanyelo leyawa yawele emhlabathini lovunzile yini imfihlo na nhlanyela wena ukhule kulomhlabathi lo uvunzile lo mntatha ngilosiphela vele bovunzile kufanele ukuthi ukhule. Uyathi isicala masicala lenzaba bazalwane sicela sakhaza lenzaba yetinyoni kusilenye yawa endleleni kwafika inyoni tezulu tenda njani tayishanyela tayithatha uyathi wena ungathi tinyoni ati emhlabeni lovunzile ngike ngalima bazalwane kulo yaminyaka lo yayilo lophelile hayi lesivuno salona lo ya lapha abakhona ithangi lami lasingili ngaphinza ngasala nemasaka kwaba malula nje umfundisi basekufika uyabona uNkulunkulu uyakwathi manje ngodathi ngodathi ngivune kangaka kwasechamuka labanye lengabada ngathi nesibasi bachamuka nangendazi siyahamba sithatha ngiyabona bebakhona lo mbila bambathi hayi lapha kulekhaya labafuthi bakhona bavunile vele umbila sowubonile batothenga inakho njalo umbila sicela kuthenga amasaka embili betake nencumbi yemali ngavele ngathi kubani bana phephane umbila lapha emasaka nibanike bese ngibatshela ngokuthengisa umbila. Amen. Sengindaba thengiselela.
Sengabathengiselela mfundisi ngoba ngawumpili. Siswati sithi liswaya uluthenga makhelwane wakho makanani. Ulicala lapha kamakhelwane yena nesitolo kamakhelwane wakho naluswaya. Uyofunani? Tathi khashana titolo kadzeni. Kusenje ngasuka umuntu lapha hamba nale endleleni aphinze futhi avuka uyothenga luswaya kuja makhelwane nani. Kungaba ngomhlobo. Bethu mbila basukela ekhashana enkomanzi unengophumphila. Cofisani bafuna bangakhe basaba sibafuna amathathu banika namasana amathathu batshelisa ngothengisile. Amen. Ngithi bazalwane bengilenza indzaba yekuthi sichalele indzaba lapha endleleni kusikwefika ungathi wena vele bekusendleleni i-exposed le hlanyelo tayithatha tinyoni but ngithi mina ngamangala lo yamnyaka uma ngithi ngithatha likhuba ngithi kulaba asengifuna khona indlela ekufuna ku-experiment ngiyesibayeni ngithatha umcubo ngithatha amanyolo wami ngiya esina kunjani ngithi asivuleni sigodze umgodzi omkhulu siyavula sisafaka umcuba sifaka umanyolo kancane siyawuphithiya umhlabathi siyawuphithiya impela kwasatha isikhathi esithi sifaka inhlavu siyambonya sifaka sendase indzawo lengaka bazalwane letinhlanga takhona tabamnyama tathi kushi tatinkulu umbila wakhona lele besinima nawo la ngikhohlwa lomunye besinima lohlu khona lapha wathi sengiyakwenda lokubekana why nimbongothi ngendilathi la ingaba ngemoya ufika uliyalisa umbila ngathi le mangembe esigodzi letimbali nakho nje nataleni litawushona phasi neke umoya usukela kepha ngithi tengilinile bazalwane lokwangimakalisa kakhulu uma ngiyohlula ngoba ngihle ngibuka ngakhanze umbila ukhula uyashiya ukhula ukhona la ungakhona khona sengiyabuta zimbila wami njobe ngawufakela konke bomanyolo na awukakhulilele nasitwa ngilomunye wathi wonkosi kunetinyoni swangemahubhulu afika gubhe ini na agubha ini ihlanyelo uvunzile umhlaba ngiunesile ngawunesa lo yamhlaba lo kuja tinyoni takumangalisa emahubhulu makafika gubha insimi yami kwathi ngathi ngicalele phasi ngasiyayini nebafana lithatha silinge idubule tinyoni ngifuna umbila wami esimini amen ungasabanga sithi inyoni wena tawusukela nakho njani tawusukela inhlanyelo isenakho nje emgwaqweni kuphela endleleni noma umhlabathi unothile dikhona tinyoni tiyajangasa kuthiwa tiyagubha ngithi mina ngesasigubhe isigodi sisi sasishaya sigubhe isigodi sisifaka ngithi ngifuna itinde ngifuna lo mbila wami makufika umoya ngifuna nje umbila wami unyakadiswe umoya amen ngoba ngifuna kushaya sivume into lencane nje ngathi siya experiment kodwa tinyoni befika ingaba seJesu uyabekete lo muntu fine umhlaba uvunzile kodwa kudzinga kubeketela ke sithelo umbhalo wemaHebheru uchazile lo chapter 6 lesimfundzile lapha wathi kuqinisela neke ubeketele uma ngebetindvo tenta njani tiyantshuza laba yawufika ekhaya ezulwini laba yawunqoba lo mhlaba lebayabamba letithembiso uNkulunkulu lekakhuluma ngato njengalo sifundzile safunza lapha kuAbraham uAbraham wabekete uyebazalwane Abraham wathola umntwana akhulume naNkulunkulu wakhuluma uNkulunkulu wathi ndakwenda babo wesivele sine kwathi ngahlale 25 years it was on the 25th year lapho Abraham athola khona yini ye Abraham namuhla wena we refer to Abraham as babewe makholwa Amen. Abraham ngibaba wemakholwa
yini namuhla abitwe ngethi mbabe wemakhola wabeketela kude umuntu lekade ubeketela kulomhlaba beketele phansi kweluhambo lobuKristu angetathola umvuzo noma athola indvo lenkulu ngilaba beketelako kuphela lebayawuthola umvuzo labatawubamba lethembiso tiqwabiswe ngibambe lokuleka kwethembisile uNkulunkulu ngawe kufezeke kubita kubeketela. Amen. Kubita kubita kubeketela. Emthandazweni mzalwane siyathandaza sicelela utho namhla labaningi bashaywa yini kubeketela. Labaningi bashaywa kubeketela. Abakhona ukubeketela kuphi emthandazweni. Sifundzisiwe kusilemba siqhele size sithole impendulo. Singasuke emthandazweni, singasuke eqheleni lesikizingako aze uNkulunkulu ehlise sikuphathe ngetandla. Sidinga ini kubeketela. Sidinga ini kuqinisela. Lithi ke lelivi wabeketela bayabeketela. Lolo langehla timoto emhlaba timende wangabeketeli. Tathela tithelo tabonakala kepha ngenxa kungabeketeli tithelo tangavuka. Kwafanana nananguya inhlanyelo leyawela endleleni. Same kwaba betumehluko. Njengoba bawutakahle sikubona nathi tithelo saze tasathi hawukela tangavuthwa. So jubile umuntu sengiyayekela kuthandaza kungisiti nalokuthandaza. Alikhiphe ngemlomo ngembaba iqwaba umlomo akungisiti nalokuthandaza. Aze lo mnyatha akungisiti nalokukholwa. Nakuloku yesontweni akungisiti. Ushayo nje indvo lencane yekubeketela ngoba la kubeketeleni ufuna uqinisele. Ufuna wena njani? Uyathi ngale ngoma lehlatshelwa abafathi bakangwane bemaswati mfundisi ithi ngoba ngime ngasikhethela ngiyawubekezela ngiyawuhlalala ngimo wasikhethela. Walikhetha leli vangeli lolikhethile mzalwane lidzinga ini na kubeketela. Amen. Lidzinga ini? Lidzinga kubeketela. Lidzinga kubeketela. Jesus. Ayihambi lendlela lena nekuyihambe uyofika emaphethelweni ayo ungabeketeli. La iBhayibhelini sifunza bazalwane ngendvodzana yolahleko and nayo into lethethe ya destroy impilo yeyouth emhlabeni. Kungabeketeli. Uyathi lo Jesu bazalwane lesimkhondako waphila emhlabeni kuba sesigabeni sebumfana uyakwati kuba sesigabeni seyouth uyakwati ngangitsheli bathi umuntu hayi miyekele usestage kuyini lento le ngibane kangandluli kuyouth ngibane kangandluli kuyouth aze naye umuntu athale usestage endetindvo leti sikhalisako thina labadzala akhohlwe thina sisandlula kule age leyo. Indzaba ubeketela indvodzana yolahleko yahluleka nje kubeketela. Lelifa beyawulithola ngesikhathi sesifanele. Lifa litholakala ngabe umntalo wakho sekahambile emhlabeni. Kepha yena wabona ukuthi baba wakho uyambambelela. Wajakatindvo. Siswati sake sisunga ungajakini umdzala. Wajaka umdzala. Look at lama results ekujaka umdzala. Wadla netingulube. Lithi live wadla ini? Tindumba yini? Imindumba. Nkwati uswini.
Kodwa nje nawe songadimukona usithi ingulube tidla nje ingulube hayi lethi lesethi clean wathi washe nathi lesikhulu sathi ikhanzo uyibuke kanye ubhekele la ingakhona khona usengayibone kuyibona bekadla khona yini ushayeni mfana na ekhaya mfana lomncane ngishaya ukuhluleka kubeketela ngishaya ukuhluleka wena njani ubeketela yahluleka kubeketela kuleli vangeli lebuKristu lekusibazalwane sifuna kuya ezulwini sinqobela emhlabeni diningi tingqinamba letita letifikela individual person ezikristian tikufikele tisishiya kukholwa ikhona isolution ngaphandle ikhona kanti le solution isinengiso uNkulunkulu usitawukhona kuyihamba lendlela ngekuthi sibe nemandla ekubeketela Amen. Sibe nayo Nemandla ekubeketela. ngiyamthanda lo mhlabeleli sengilucalile Ambonwa oluniko ngisami luvela ezulu. awufunzele Romans 5 sengihlukene Nezwelo bona ngobekeze Jesu nezwe uthina mhlabeleli lokhu sengiqalelo lohambo lwami lasekhaya ezulwini uyabona lo mhlabeleli kunento lengidingako ngidinga kubeketela uthi Jesu lakuthi kuleli verse lesilifunzile lenhlanyelo lomuntu lona walemukela livangeli watithoba kuleli vangeli wabeketela Amen. kubeketela lokuyoveta imiphumela yobukholwa lwakho Amen. kubeketela abeketela wabeketela Abraham wandanjani wabeketela lo Jesu lesimkhondako ngisithi mina waba ngumfana waba youth waba mzala wenda wabeketela Amen. wabeketela Jesu bazalwane imagine asisebenza lapha at the age of 12 kwakunalezile leshisekelo kwathi ngabeseyaqala yabatshela ngale things abantu asekhaya ezulwini kodwa wathi no ngisesengumfana angime kuze kufike isikhathi ezulwini tinto bazalwane tihleliwe Dingo lona uNkulunkulu wesikhathi. Amen. Lo uNkulunkulu lokhondwa lona uNkulunkulu wesikhathi. uNkulunkulu wani bazalwane? uNkulunkulu wesikhathi. Dingo ezulwini tendeka ngesikhathi. Atendeki haphazardly, atendeki at random, atendeki by chances. Taplanwa tisekelo temhlabathi ngabekwa. Amen. Njengale mpilo yami neyakho yaplanelwa ukuthi mhla kabani kufuna kuwe kube kanje. Ditakwenteka lesikhathi sasezulwini uNkulunkulu bhale njalo Paul wathi uNkulunkulu labanye bathi uNkulunkulu uyashesha kuva kepha uyaphuta kuphendvula akusinjalo bazalwane uNkulunkulu loshesha kuva uphendvula ngesikhathi lesifanele. Amen. So God is perfect. If only Kristu could understand this. Kuthi sankulunkulu sikhathi sinesifo. Uyabona Abraham. Kubothi buka yena wabuka na Sara. Uthi Sara senze ngimzala nesibeletho samasabani. Uyahleka. Usumhlolo. Sibeletho lesingabambi sesigugile. Yeah. Kodwa uNkulunkulu nesikhathi sakhe
For 25 years, I'm 24 full years. Angenamhala waze wamthola kumnyaka was 25. Yini na uNkulunkulu ukhulume naye yeAbraham, shiya hamba ngitakwenda babe wetiveti. Kodwa balethu umfana. Yingosi ngabanga babe njani ingakhona ukuproduce umfana. Kodwa wabekete. Sengiyamimagina kwashumayela umnakho njani nomfundisi la TV base ngishilo Shilo when something like that. Lo mfundisi bona uthi uNkulunkulu wamlida uthi ayoshumayela evangeli. Uthi libandla asebandleni elikhulu banabageleta uthi ngangishadisa ngangibusisa abantwana kodwa mina nemkami sasingamthola umntwana. Uthi imagine bantu labatemva kwami sebantu abagoneta inswane mfundisi sibusisele la umntwana. Mfundisi kanjani? Sibusisele la umntwana. Mfundisi sibuse uthi bazalwane inde ya numbers uthi thina nemkami sasithandaza simethemba uNkulunkulu uthi emshadweni waphela 3 years waphela 5 years waphela 9 years kwathi waphela uthi kwethe eminyakeni was 14. Uthi umkami could not be umkami bekahlala nemana khunjana ngekubeketela nanaku lokuthenga chemist wetesta ipregnancy. Uthi sase office ngalelo langa umkami wahaphuma yona khunjene waye toilet wabuya la emacorridor wagijima phethele nakhunjana athi I'm pregnant. Kwakungazuthi kujuma inakhunjana lwandle. Uthi sonke sasukuma ngathi siyahlala. Perseverance. Amen. Uthi never gave up. Amen. In praying, Lord, isicela siphe abantwana. Ngosi sicela abantwana. Ngosi sicela abantwana. Ngosi sicela abantwana. Sabeketela. Asizange silahle nakho njalo. Asizange simdube uNkulunkulu. Kubeketela kubita kucina eyiwe. Angibiyele kuJesu. Jesu yamangalisa ngokubeketela kwakhe. Ngitsite uyakhula Jesu, uyawubona lo monakalo, kepha Jesu uphimzile uthi ngidawudlula esigabeni sami sekuba ngumntwana. It's so amazing mfundisi. Wawucabanga ukuthi Jesu uyothuma kathi nje umbakavule emehlo abaqala kushumayela emhla. No. Inkonzo yakhe wayiyathi itakwende imiselwe yendiwe at the age of 30 years. Imiselo kwendewa ngaleso sikhathi. Akazange tindvo atende Jesu amana atende ngesikhathi lesonto. Because time is of essence ekhaya ezweni. Sikhathi simqoka kakhulu ekhaya ezweni. Thina emaKristu sithonze dikhathi. Sihambe according to the ikhalenda yasezulwini, ikhalenda yaNkulunkulu. Sibese sesijaka tindvo. Sijaka ini umzamo. Kanti sosimikisa kuphi? So yasiphondlisa endleleni elukhona. Please ufunze lo verse 15. Luke chapter 9 verse 15. Yes. Angasikamfunzi lona kwesta kuya kulo labaseRoma. Funza ke verse 15 sofunza lo Romans. Luke chapter 9. 8:15. Funza. Chapter 8 verse 15. Uhlanyelo kwaleyo leyawela emhlabathini lovunzile kufanekisa labo labalivako livi laNkulunkulu balingine ngekutithoba lokukhulu babeketele baze bathele tithelo letinhle, tithelo letivunzi letinjani ithelo letinhle seti mature, seti right.
Ti-ripe. Tivuthiwe. Romans 5, Tifundza 3, uyafika lapha ku 5, verse 3. Ngetuluko lokho siyabonga nasendiphekweni phela. Ngoba siyathi ukuthi ihlupheko ivela kube Lama temptations aketeli tokubulala. Alisho lelivethi sikuthi ngobe siyathi sithi ihlupheko tiveta i-depression. No, to a Christian. To a Christian, ihlupheko tiveta kubeketela. Sure. Perseverance, endurance. Huh? Steadfastness. Atisho lelivi bazalwana lisho sithi ihlupheko tiveta ini. I-depression. Kugula. Kufa. Ngoba siyathi. Sini labahamba bahambi balendlela. Siyathi. Sitsheliwe. Kusika lethi ihlupheko tiveta lama challenges. Lethi ingqinamba. Abantu bebekela nayo ingqinamba. Ayekho ingqinamba lobhekene nayo. Kodwa yathi uthi ezulwini ngiyofika abantu ababeketela. Lo Jesu wabeketela lithi wabeketela kwase kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano. Amen. Bamphikisa. Kaningi ashumayela enema miracles and wonders. Kaningi bamphikisa, kaningi bafuna ukumbulala. Eventually babufeza leli bebafuna ukufeza. Kodwa lokhu kubeketela kuveta lokhu kuhlupheka lathi ingqinamba diveta kubeketela ativeti ngithi thine makholwa i-depression ngithi-stroke. Yeah. Tihlupheko kumuntu longakholwa tiyawuveta stroke. Bamangala kwasha stroke le. Na Jesu wami. Ngoba ngivele ngathatha lenkinga yami. Ngathi wena Nkosi usitene lonke lemphathele naleni simfako wotani kimi ngidaniphumuda. Naku Nkosi ekuthatha. Bese uyathuka uthi so yamlinza, umlinza lithi simlinze ngani? Ngesineke. So yamlinza umlinza ngani mzalwane? Ngesineke. Ubeketela. Ingqinamba tivesta ini ubeketela. Ubeketela kusho ukuqinisela. Ngawuqinisela noma tikhona tinyoni leti tafike tigubhe lomhlabathi lovunzile ngithi emnema kubhula khona. Ayagubha adlihlanyeni phasi uyihlanye. Ngathi tima kuphi esihlahleni tinibuka manisahlanyeni. Ngoba ticonza ngqo. Tifike tigubhe tihle tihambe. Noma khona tingqinamba temhlaba ngawubeketela. Bayakubusiswa Bongabalindayo Nezuli Nibahlale betha